clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule me ni somni pathum sang ni somni parukania Khawvel boina chanchin thar langsar zualte ilo ngai thaliangu US chuan Iran war thlengme ka Iran in Israel beina tana Michelle ka chuate lo ka thla ka Israel ven himna tana that interceptor nei zinga aza ve aya tam amang nia report ani ninga nia di Washington Post report chuan US and Israel beina tana ka chua Michelle ka thlangna tan that interceptor zani chuang amang ni na tarlang heba ka Israel venna tan SM3 le SM6 interceptor za chuang amang bok hetila hian Israel chuan Michelle lo ka thlangna tan hian aro interceptor za vel le David sling system somkwa chu amang ni na tarlang report chuan indona atleng chunjom le ani poin Israel hian a Michelle defense battery 10 khat chu siam thatura alak thlak dona wangin US hian Israel tan a interceptor hi alamhang chunjom zel don ni na soibok Iran wara US in Israel tana ral thuam amhan tam dan le Israel zogin ain vena tu ral thuam te amhang tlem zog nia report hian soizi po alo le US hian ral thuam amhan na sata wangin Taiwan hena ral thuam US dollar tlu le dingon som pali hu shalna turpo ati tobri ni in an soibok US in weapon system poimo da that ani claim to nia soi chungchang defense secretary Pithexet chuan hnolin kan thil nei kan thchianga kan mo tur te chu tam tak kan nei ani ati Pentagon thupuang tu sin parnel point US in ral thuam mangna sabik le Israel in man tlem big nia soina chu changin Israel le US chuan operation epic fury kalpui lai khan ven himlam mo phurna inang tlang takinan kalpui ani rampani te hian aircraft counter UAS system le advanced air le missile defense te mangin hlotlina thatak po amu ani ati Israel sarkar point joint operation kalpui ani dan soin operation roaring fire le epic fury te chu rampani te le an tho pui te tana thaturin thodun na thale ruam na fel tak noya siamani ati America chuan Israel anga anram tana indona konga in pizo thil tumin tom le theina sang tak nei thian thatak dang ani lo ani tin Washington a Israel embassy chuan a soi Malaysia sarkar chuan jun ni khata tangin online platform a naw pangte ven himna tur content thalo lak atanga vena tur dan tharman chan ani don tia puang dan siam thar hian online service provider te chu kumsom paruk noi hlamten account an siam le theina nei theina konga an him tura ma alakna tel tura phut an ni ti Malaysia Communication and Multimedia Commission chuan atarang hero manna siama hian kumsom paruk le noi lamte ven himna tur online platforma antana himtok lo nia ngai feature lakah khwa khena siam sak an ni dan ngai tu tura ti ani online platform provider te chuan thilom zia hriat tir le chan le na advertisement chu atu te ti chian na le thil dang lam engemaw siam chop emo content te chu an chin chia zela ngai don bokani edan thar kalpui tur hian online platform te chu hun pek an ni don ti commission chuan a soya ma se hun pek chin tur ero ala soi chiang lo Malaysia hian online content thalo tak tak apun chawa wangin social media company te zirchian na po akalpui towa sarkar chuan kumin atangin user te kumzat fin fiana age verification po kalpui turin ruam hanna asiam to ani Iran chuan kumin February thatop lama tanga US ne na anin beina US MQ9 Reaper drone somthum vel anti chiat sakto nia soyania hei hi US dollar tluk le dingon khat don hu atling drone tamzo khi Iran beina tana ka chua Iran en loka thak sakania athen chu leilama Michelle manga be pui an thak na ti chiat tel ni in then khat chu accident wanga chiate an ni bok US hian Iran ne na anin beina thlenga hian MQ9 Reaper hi amhan na satjing atel he aircraft hi general atomic siam ni in high power surveillance system a thuamania advanced camera le sensor omin hellfire missile le joint direct attack munition guided bomb te apur theani drone pakhathi US dollar maktadoi somthum man velani heng drone te ba ka Iran wara US hian ral thum dangpo a hlo na sato hle Congressional Research Service report chuan US in a hlo to zinga hian F-50 15E Strike Eagles pali F-35A Lightning II pakhat A-10 Thunderbolt panhi pakhat KC-135 Strato tanker pasari E-3 Sentry AWACS aircraft pakhat MC-130J Commando 2 aircraft panhi
HH-60W Jolly Green 2 helicopter pakhat le MQ-4C Triton drone pakhat an tel Khawvel atlang sang ber Mount Everest chu nilai ni khan mi zani somli le pasarin an lon chuaka Nepal lamatanga ni khata tlang lon chuak tamber record ani hemi ma record chu me ni somni pahni sang ni som pakwami zani somni pathum in an lon chuak khani metar sang ria jaria somli le pakwa sang Mount Everest tlang hi Nepal le China a Tibet region in kara ania wangin Nepal le Tibet lam atangin alon thei ve ani mase kumina China lamin phalna apek chuala wangin Tibet lamatang tlang lon hi an lo ni khathil thuwa Nepal le Tibet lamatanga Everest tlang lon chuak tambe record chu kumsang ni som pakwa me ni som ni le pathuma khan ni in Guinness World Record in atarlan danim hemini hian tlang sip lon thleng hi mi zathum somnga pali an ting Nepal sarkar in andram lam atanga Everest tlang lon tumte hnen atanga fee alak chin US dollar sing khale sang khat chu ni kum September thla atang US dollar sing khat sanga ati sang ma se tlang lon tur hi kumina an pung na sa hle ramdang atanga tlang lon chua tum mi zanga don hna permit pek chua ani to ani Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan dar kar somni pali kalta chungin Strait of Hormuz kaltlang tur long somni paruk kalna tur an ruam man felti an soya hetila hian Washington le Tehran in kara tuikong kaltheina tana in biak na chu cholsan alani Iran a sarkar hnoyami ISNA news agency nilai nia thuchua adon ati chua Strait of Hormuz kaltlanga longkal hi phalna nei ta na nia IRGC Navy nena inremna siamani ati February ni somni le pariata Iran laka US le Israel tangdu ni nin donna ankal pui ma kha chuan Strait a hian Khawvel puma energy phur hun nga thina mun Khawvel akal tlang thina be an nia wang hian Tehran chuna kharani US President Donald Trump kai thre sarkar chuan Iranian longchol munte chu khar zuin Iran sumlak luna puiber tuyal thean thon chuat chu atopa in mu thiam lo na hian Khawvel energy sumdon na harsan na stak asiam baka mishing tatana che na thleng tur chungchanga po ngai tu ana asiam bok nilani khan Food and Agriculture Organization of the United Nations chuan tuikong khar hian tharuka tanga thlasom pani chungin Khawvel puma Heile in mana harsan na satak athen theiti asoya omzenei taka thlai thar chuak khol harsan na bulchan na ti na soi Roma hun pui nei agency chuan buai na hi bungro in thon le energy sumdon na mai ani to lo thu soin Khawvel pumwa pa lo atanga thar chuak kal tlangin chong sang hong thalo anei tia soi angong sang ain her chuak zela energy le tha thlai chi thar chuat lem nitin amo mansang chuta e turman lo to te thlengin ani ti in FAO chuan a soi nilai ni khan tama chuan Iran nena in biak na ma so na thu a soya heti rol hian Tehran hian in rem na siam arem tilwani chuan sipai changna manga be chun jama awau bok Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi a chuan in dona kara kirle chuan makti tur tam tak omdon ti na vaule ta IRGC chuan Iran hi beile ani chuan an chevel pi alama ti zafa buena zau zok omdon ti asoi bok ani US President Donald Trump chuan Chinese right to Xi Jinping an indona kalme ka Beijing in Iran hena ral thuam athon don lo ti atiam ti asoi tholeni a thu chu hi karma sa Trump ni thum chung China tlo ho nuwa ti chuania azina hian US President hian sumdona inremna ingemaw zat an siam chu soi chuak to ma se US le Israel in Iran an inbeina masona lian ala omlo Trump thu hi Russia President Vladimir Putin an China tlo tura athen lai ani boka Washington hian anin kung kai na hi du lo ma se hun rei tak chunga anin kop to na siam than sel atuma Moscow hian kum tam tak chung Iran hne na ral thuam apeto bok White House ballroom sangna hmuna events nei na Trump chuan President Xi hian Iran hne na ral thum engma athon don lo ti min tiama chu thutiam moi takani athuangin kapomani ati Xi chuan Strait of Hormuz chu keimang pokin hon adu ti asoi bok Taman China tlo ma khana male US nei tu sang te chuan Beijing in Iran chunga athu nei na anei chu mangtang kain in ka hayom theinan apui abe sei thuan soya heti rual hian in dona hi Xi ne na anin kom na an thu chak turlian ani lo thuan soibok anin kom nuwa hian ama puwa loin rol lo to China hi thuk zokin in dona hian atel don ti lan na alom lowani Trama hian Iran laka vauna thar ati chu anu loka Xi ne na anin biak na hi soi chuaka
social media post a April ni ria atanga Indo na cholsan mek chu ti top len turin hun aliam zel ti atar langani thotan ni khan tama chuan be pui thlak tharle tumna nga ri ani thu asoya Qatar Saudi Arabia le United Arab Emirates te ngenna nga thutluk na siam ani thu soin tuna hian in biang na poimo ta ka omme kani ati ani Iran Tasnim News Agency point thotan ni ve khan Iran chuan Indo na ti top nan point som pali omna ruam man na siam that a the lu ti atar langa a chip chiar ero puan ani lo Iran Parliament National Security Committee ho tu Ibrahim Azizia chuan Trump hi in betura phurwang nilovin an chet le chuan Iran chan let na ala ufang zok ani thu asoi ve thung China le Russia chuan US in Cuban President Raul Castro a tual tha thu boi siam saktura thutluk na asiam chu andem thuan soi Chinese Foreign Ministry chuan US chu atho puiram laka nor lui le vauna mang to lo turin ange na Kremlin chuan Havana chunga nor na siam chu ramria tharum tho na ani thu asoi bok US chuan Castro hi kumsang khajakwa somkwa paruka thlo theina pani tlak chungchanga innam hnoya apua he thil thenga hian mi palian thia Washington le Caribbean thlirkar in kara in palaina aboi zual bok US President Donald Trump hian Cuba hi na choka nor atum photo a community sarkar pa ithlak dan turpo tlang takina soipui to bok US hian anram shek na thara siama Cuba atual theithon po adanga hei hian har satna ati zuala power om lo le ei tur tlak chamna athen rei to hle Kremlin thupong tu Dmitry Peskov achuan ninga ni khan Russian sarkar chanchin bu te hena Castro alaka thu boi siam telin US in antho puiram laka norna kalpui chu pom theilo ani thu asoi engdin huna po he tiang thil hi tharum thona nena India omania ram shwai tu hluemo tuna shwai tu te mo laka man tur anilova kan ngai ati ani Chinese Foreign Ministry thupuang tu giuzia kuna chuan ama in US in kiltina tharum tho zonga mi avau hi aban san turani ti lo soi to a Beijing chuan Cuba chu nget takina thlop ti soi bok Beijing chuan achaneng po ni se pon lamatanga Cuba chunga norna siam tumna chu ado dal thu soi bok giwa chuan USian shek na le da nanga malak tumna hi Cuba laka nor lui na man ruatan amang to tur anilova kiltina tharum tho na hoya vau hi ti to tur anilo ati Castro hi ni lai ni khan mi dang panga nen thu boi siam sakania thlona pani hi ka thlak nia soyania Cuba le Florida in kara an thlo lai nani tamchung lungin ta ne mo thi tura shem thei emo ani thlo theina hi Cuban American Paul Brothers to the Rescue and Call ni in an tlak la hian US mi pathuman phura an vai hian an thiveka he thil thlen la hian kumsang ni som pariata president ani na tanga bang Castro hi Cuban sipai ho tu ani he thil thleng hi US a cheng Cuban ten anau chu apuina salhea hun re tak chung chu Washington le Havana in kara in rem lo na a chu apha Cuban President Miguel Diaz-Canel chuan thu boi hi politics thila kalpui dananga tanchan nei loti asoi bok ani US in Michelle Mantloma dape India le Pakistan po Michelle lama antang hle US le khothlang ram teral thuam that jele rin tlak zia country a ma se aman ato thei mai ni Iran Indo na ral thu mantlom deu thatho si renwang ngai lo poimo zia atakin kan hmuwa congressional report a landanin Operation Epic Fury a hian America thlona sang ti chiat vek le tlem ti chiat za chu somli panni ani US chuan nakin zela Indo na tan Michelle mantlom nei dan tur kong adap ngal char mai le US meu point mantlom aon veta Iran Indo na tanga zir chuati lo thei ani lo Iran Indo na wangin US chuan Michelle nei tam to vaklo ti kan theve ko me ceasefire po hi tama chuan ral thuam che khol na hun amamo wang ani ring tu po an tam mai Michelle sing khat nei tumna chu Pentagon chuan kumthum chungin me Chris Michelle mantlom sing khat nei man tumna nei mek US meu point mantlom angai puimo veta Iran atanga azir chuati lo thei ani lo US Army tan Black Part hypersonic missile mantlom po khitizat vel thoki nei andu nem nge alani chialo Anduril company chuan Department of War nen contract ziakin kumthum chungin air breathing autonomous cruise missile mantlom Barakuda 500M sang thuman supply don lele boru katanga ka chuathei ve ani Anduril hian containerized launch system somruk and deliver bokang zia chu heng launcher te hi truck body ang chi thira siam in chin vek chunga an ti na ni
barakuda 500m hian warhead kg somli panga pa in kem zanga zakwa som thum vel ka pha varian dang siam masak te chu barakuda zani somnga ania an kap thui lo zok tarbojet mang ania mach 0.75 vel hol pha suam drone sangdewa melma te air defense system chai boinana tamtak ka cho teu chi ani F-35 le bombers te ba ka F-15 F-16 le FA-18 Super Hornet te atanga ka chua thei be se yani kumsang ni somni palia khan barakuda hi tlang zarania indona taktaka man alani lo anen chin chho mek zel lai ani nakumatangin deliver tan antuma pakhat hi dollar noi ni sing khat sang ru man vel aniang Patriot interceptor tlom mobile interceptor missile 104 Patriot SAM hian interceptor missile man totak PSC 3 missile segment enhancement amanga PSC hi Patriot advanced capability ti nani PSC 3 MSE pakhat man hi chorwalin dollar million li vel ani thin tu nairo dollar million nga point pathum vela achota dai mai sahet 136 drone ka thlang na heteng missile thale man to man kha uyom takania US Army chon interceptor thar dollar noi ni singa aya tolo turan ngai ven tale mai ti om takpo ani e Patriot ADS shim hi radar da belle kongdang tanga upgrade tu mani bok Patriot kap chuak tu buai pui tu sipai po tamjok da antum tuna hian US chon missile man tlom low cost interceptor abuai pui tan mek hi abuai pui tan mek ni oma soyoma fin fian chiang takero ala omlo US and Ukrainian FP-7X ballistic missile chu ai driau nia soyani FP-7 variant aya danglam hlekania he missile hi Patriot ahman theilova maseneito standard link 16 tactical data network mangin khotlangram te air defense system nen thlun zom anisa Department of War noya ral thom ngai tu de singami Major General Frank Lozano chuan linketina FP-7X thalakhia posa missile man tlom siam turin inelna nasatak ankal pui mek thua ziak tel FP-7X missile hi Ukrainian company fire point siamania meter 7.25 vela se ni in a speed hian mach 6 ahol pha mantlom tur shimshima siam ni in PSC-3 MSC hi FP-7XI na le thum donin tawzok semi-active RF le image infrared sikara manga warhead kg za somnga nen KM za thum vela ka pha Ukraine chun ates chomek zela a deploy thei trep to FP-7XC Ukrainian ho Patriot ani ve bere Russian Iskander M ballistic missile ka na turani target dangpo ka thei tho FP-6X man hi puan ni lo ma se dollar million khatai chuan atlom chiang mai India le Pakistan chuan steel cruise missile sa rasub zanhi somnga apholang vele ta an mani ku chuang ni nan chal drone helicopter le fighter tanga ka chu chi ni in KG za thum dona ritania KM za thum somnga chuang aka phani nan soi semi armor parsing warhead KG somsari panga pa in match 0.7 velina thlok the armor vehicle spandeu chodeu chu akap se ve thei don ani chu kumsang ni somni panhia khan India le Armenia chuan dollar million zasari somni hu akas missile system battery som panga di lan neya missile zali ahuam tel kumsang ni somni palia akas ma saber deliver ani India chu panhi na tur deliver le tumina inbuatsaih mek akas system a hian akas 1S hi achang kang berani Malaysia point akas 1S le akas prime te chu ai viau maya India nen an indor mek ani Philippines chu Brahmos le ma saber alo ni to boka Indonesia point dollar million zali somnga manvel Brahmos le arem ti to bok azat che puan ani lo Indian private company te chuan addictive manufacturing manga missile siam chodan kongte andap veta anlo tina kem zanga chuangka pha dollar noi khataya tloma an siam chu thenga chuan ramdang te point an leidu viawo me tomahawk PSC-3 MSE le Brahmos te man to sia country a Khawvel hian missile man tlom siam chu lam awon chotial tialin arinom achan pakhat chu Iran kan ti theyo me tunlai Khawvela mi te bengkhon Khawvelin angai ven le USA mewin ahum ram ni me kania keni Christian te chuan kan lali suwa lo pian na ania wangin ram thiang lim kan ti deuh kher boka heram hi Abraham an hena athlate pe kata na pathianin alo tiam to ramania ai gopta ramatanga luatura hruai chuani in thale ram zau takan paltlanga
chumin huwa Joshua hovin an lua tran chau ani ti kan mu ama chu an lua tu masa nam tam takanoma chungmi te chu nein an kutata chu sakin an lua lan ani bermai kanan ram an lua tang hian rorel tu te rorel na hnuaya rei takanoma chumin huwa lal ram in anoma lal an nei masak ber chu sol ani in BC sang khat som ni vela ani tana khatatang khan lalin thlak chho zelin lal pathum an nei mana heti hun lai hi United Kingdom of Israel and Judah ti an nge chutatang chual anram chu ke chia in chimle mara anin thena hei hi BC zakwa somthum vel bor anga ngayani BC zasari somni le pathum bor khan Assyria lalin Israel lal aron neya hetatang hian sarkar angin aom talawani kum BC zanga somko pasaria tanga zanga somria le parukum July khan Babylon lalin Jerusalem chu ati chia Judah te chu sala antanga Persia lal kura thupe angin Judah te anrama kir phal sakania Jerusalem kul chu andin thar le ngala Masia nu kum BC zathum somthum le pathum vel khan Greek lal ro pui le ro thap chak zet main Judah ram chu la lein ob zui ta boka chumin hu kum BC za somruk le panga bor khan Antiochus Epiphanes an Judah te atiduda an tempula vokte lanin anti borban sakawangin Makabia hova helna lo chuaka kumsom ni le panga zet anin be hu chuan Judalal ramthar Hasmonean dynasty anti chu BC za somli le pathuma khan an rondin le tani kumsang ni chuanglai chu sarkar sangin alo betman rangti na ani chu edi somsari vel khan Judate anhela Rom sarkar in Jerusalem ati chiat sakveka antha bang sala an shwele vek bokani chutianga hun harsa tamtak paltlang zel chungin malam an pan chho zela an nun chu indo na huna seilian emo ti mai turin thinthi pon anum meulo chu ani bere indo pui pani na hun lai po khan judami chu maktadoi tamtak suatan nia ram thiang hliman ti hmun atang mi sang tamtak no dar an ni bok ani kumsang kha zakwa somni le pani khan British and Gold hanuaya turin League of Nations chu anarela sangkha zakwa somli le pariat khan independent tak hi an pek an ni chhotani anram hi tlang ramania ram thale zau tak bible alo tiang khan aram chom tu ber chu Jordan lui kam phai ruam hi thlai chin na ania anrama hian det si ti finria zolaya fit sangkha janhi somko a niam zo ka awma hei hi Khawvel hun niam ber aning he tin anrama hian thlale ram ro ombok aram mishing tamber hi Mediterranean ti pui kama an ko sabera Tel Aviv hi an sumdon nam hun pui ber ani bok arama chengte hi Judati an ni bera mifing tak le om he theilo indo ngai na tak mai an ni independent an hua tang khan Khawvel hun sang Europe North America Middle East Africa tang te in Judah ho hi anram sarkar thara hian pemlu phal sakan nia sarkar nau pangtak ni ma se lekha thiam le kuthem thiam antama mi thiam le fing pui po hi tun lai chana chuan anga berpol an hialo me motor len khaltu te po hi digrenei chin an ni de uzelani an ma ni an huai sen ema wang hian tun thleng hian engram ma hi an hlau tak lo ni berin alang mek chuani hi Israel ram ele barzon na konga le sipai lama hian USA hi alu thuk lea an sum nar mu na berpo USA Israel mi hausa ho hi an ni heng Facebook mu chuak tu Mark Zuckerberg te hi apa chu Judah ani phota Google nei tu te po hi Judah mi tho USA film industry lian heng Warner Bros DreamWorks Columbia Picture zinga za somriat vel nei tu te hi Judah mi bok an ni ome America le Khawvel huapa magazine rin tlak BBC ABC New York Times vel nei tu te po Judah mi bok tin HBO Star Movies le Sports Channel tamtak heng laya kanlowen thin te po hi anei tu te chu Judah ho thawan ni tin andrama company lian tak nei le sumdong house tak te jinga hian Judah nam anom nuala wangin USA changna nar pakhat chu Israel hi anni kan tilo theilo wang hei wang tak te po hi anima na le USA hian Israel hi atan na chan le
an kho puyata na Jerusalem puana Tel Aviv atanga Jerusalema an embassy an son ta khial na chan te po hi judami tel lo chuan an ro pui theilo wang ani kan ti lo theilo wang soitur tam tak om theo me kumsang kha zakwa somli le pariata independent an mu kuma tang khan ai gopta Jordan Lebanon Syria Iran le Iraq ten tangrualin Israel hi nuai bo an tum hal phata Jerusalem kho pui hlui then khat phei chu Israel hian achan nge ani Malaysia kumsang kha zakwa somnga le paru khan Israel in Gaza bial le Sinai Peninsula te ala ve thunga niruk Indo na sang kha zakwa somruk le pasaria khan nasatakin Arab tangrual hian beima se Israel hian Golan Heights Syria ram achu saka tin Sinai ala boka chuba ka West Bank bial le Jerusalem chu Jordan sarkar alak le sakani amairo chu ai gopta ram alak thente hi ai gopta president Sadat le Israel sarkarin sangkha zakwa somsari le pakwa kem David agreement in rem na wangkhan an pelet le ani herama hian Arab Palestinian refugee anti mai helpol PLO 10 an ho tupa Yasser Arafat ahovin Israel sarkar hi an do renga Israel ramatanga independent sual chua antum chuan heram hi ti buai rengani anrama hian Christian te mun poimo atama chuwangin tlo tu antam chin le ani tourism department lian takan dina he department hi an ram sum nar poimo takani bok tuna chuan sarkar thang duang tak ni ma se an mabak hi thim ve viau chuan alang bok si ani an thenom ram pakhat ma hian an mil lova tin andrama PLO te hian Israel ram hi chu sak antum ve renga abik takin Jerusalem hi antin zone berani bok Israel hola chu anram hi hlo lea mi kuta om donai chuan engma ti se an nei to lova warning po om lovin ama ronbei tu chu mupuin adeng dot zel tamai bok sinen indona man ruwa siam na satakan nia wangin USA po hian atan puina sa hleani USA siam Israel in alei tamjok po hi anina taka chuan USA in anrama judami achorde siam ani deu zel thawani ani Israel tela chuan USA in atan puitlat don ani ti sedukar chungin Arab ram tangrual laka hian an jam chin ei lowani USA le Israel in laichin na hi thuk tak ania wangin aruk tak chuan anni pani po hi anin hlauru ve thawani Israel ram hi kumzabi tam taka tanga an homeland an pu Abraham ate Isakate Jacob ate hun lai atang dai towa pathian in apek ram Babylon sala anom lai po an ngai o Jerusalem nang ka theng hil chai chuan ka kuding lam hian athil thiam hi theng hil vek ro se ka riat reng lo che chuan ka lei hi ka danga betlat ro se an lo ti thin ve ngat kha ni awangin engti kong zong ma ti chiat le ram dang mi kuta hlan non le hi an tum to lo bur mai ani chuwang chuan zol nei Zakaria lo soilo kangin ngai ro Jerusalem chu avela mi pui zong te tan ruina nova ka siamanga Jerusalem hualna chuan judatan po ani ve ang alo tiang khan tuna chuan aruin kan rui sup meka khumhuna ngei khuan Khawvel in do pui pathum na chu alaron in tran don ani engpo ni se malam hun chu soilok thei om tlem hle mai hunin aron keng chho zelang chu ti in ilo thlir zel phot mai tiang